Alo? Dobar dan. Dobar dan. Nebojša Todorović ovdje iz Velike Plane. Da. Postavio bih jedno pitanje. Da. Ljudi su na Kosovu napustili posao jer im je tako rečeno iz vlade Srbije, a sada su na ulici. Šta će biti sa tim ljudima i ko je za to kriv? Da vam kažem, vlada Republike Srbije donela jedan zaključak nedavno u kome je preuzela obavezu da sve ljude koji su napustili institucije kosovske, da ih ona zaposli i da im omogući da to napuštanje ne bude na njihovu štetu u smislu da ostanu bez izvora sredstava za život. Taj zaključak, međutim, je u jednom delu bio manjkav u smislu da mu je nedostajala procedura, jer postojale su različite situacije. Znači, jedna je situacija ako neko napusti, recimo, njihovu carinu, a mi imamo našu carinsku službu, onda nije nikakav problem da ga primimo u našu carinsku službu.